Richaren, Manuel Anga Japarisharonga. Ari hermana, kay programa kallarikong kanya. Dios manta. Uyarikuna. Kay mayuta pasa na iglesia, yaku pero chay gamshan kayamshan, manasi na pasa sa manchachikoni. Pasa nanchak tiang kaya kutaga khawari akhay romas tasiga paray ko sa aso yaku chay kamunga. Kapon yaku pero manchachikon nukaka, kita ko na yan kailado peare. Kepa kusun siya pachaga aso yaku chay munga, no kanchik nintin apawaso mga yakuka. Mana nuka pasa sa siya. Kay pejepa kapos hagapata mogo mayoksesa siya mana yaku chamungacho. Reponanchak tiang, pasananchak tiang kay mayuta. Kan kepakong kita pachaga chiriko sonka, ongkoy kong mana walak chokanga. Irenanchak pune tiang, reponanchak tiang. Manchachikushani pun nuka pasay mampunicho. Ama manchachikucho. No kawilas kay Gedeon pagkausay ng manta. Kay Gedeon karka wainucho. Kay wainucho tatata Diyos ka wahyas ka. Pai pagkamachinta ruanampa. Pai manchachikus papuni pai ka. Manchachik kanisang manchachikunin pai kikinta pai nerka manchachikunin panek pai. Tata Diyos wahyas ka kay Gedeon ta. Kay lakta Israel ka. Kay Madian lakta pi. Watarunas kasyatin pai ta wahyas ka. Chay manta liberamunampa kay lakta Israel ta. Gedeon ta rimay ta manchachikusyar ka ari. Gedeon ta manyas ka ari. Tata Diyos manta señalesta. Y tata Dios tahri chaira tus señalesta ka recochesca. Chaita mana manchachikunampa kay Gedeon ka. Chay señalesta si kuchihtenga chanda. Sigacho manchachikusharga. Ari hinaps manchachikusyarka. Pero ahinapi kay Gedeon ka chay lakta peka intero kay lakta Israel tamuyuykos patantay kusyarka ari. Ken sachunka iskay warangkay soldados ta hinata tantay kung kay lakta ukupi. Israel mantaka pisisitos karkanko ari. Madiang lakta yokunatari aska karkanko. Langostas hinawing kuras kaya kasyarkanko Chairat tito atakana papacha paikunaka listo kasyarkanko ari. Tata Dios tahnisyar ka Gedeon man. Kanwan ka aska soldados kasyang nispaner ka Gedeon man. Si manchachikon ko chay pachatahri, manchachiko kunaka ripuchun ko nispanesyar ka. Iskay chunka iskay neo soldados tah ripuskan ko manchachiko itawanka. Chunka warangka soldados hinayanya kepakoskan ko Chay chunka warangka soldados hinayanya makanakorkan ko? Mana. Sige, aska kasyanko soldados nike nispanesyarka Gedeon man tata Dios ka. Chay man tata Dios nisyarka. Chay chunka warangka soldados ta, yakuta tumarachimunanta. Chay man kay Gedeon ka ahlayta kallarirka ari. Wakin ka makiwan poktoris patumasyarkanko. Wakin ta algo hinapuni pachamang kumhataytaon tumasyarkanko. Chayta ahlasyarka Gedeon ka. Ichaymanta tata Dios nerka. Piskunacha makiwan poktoris payakutumasyanku chay kunawan payka rinampah. Chaymanta ka hiskapachak soldados llaña chay makiwan poktorikos patumahkuna kaskanku ari. Chaymanta nerka tata Dios ka kay kinsapachak soldados wankunanka atipanayki tiyan nispa nisyarka Gedeon ta. Chay kinsapachak llaña? Chay Madian lakta per ashkaga langosta sinak atipangacha. Ari, Gedeon ka kinsapachak soldados llawain kasyarka ari mayta manchachikusyarka ari. Chanta tata Dios paita kawarispa nerka. Chay kallpayki kahwan rispa Israelitasta kacharichimuy. Madianitaspa makisninmanta nokami kachashyayki nispa. Entonces chay nihtenga mayta chakalpachakorka Gedeon gar. Ari chay kinsapachak soldados wan pay ganaykorka ari kay Madianitas llaqtayuqkunata. Ahinata noqanchiktapish tata Dios qanewanchari mana manchachikunanchispa.
Ajinata kay Tata Dios pa palabran pinin ñawirisaj kay Josué librope ujningat agape esqoinin chihlaypi ninka ajinata. Noqa kayta kamachiyki sumaq kallpasapa waputaj kay ama manchachikuychu nitaq q'inaqakuychu. Noqa Señor niyki Tata Dios kanwanpuni kasaq maymancha rinki chaypi kasaq. Ya kallpachakunaña kunanga mana manchikunayachu pasasunchis kay yakuta. Ari kunanqa hermanay pasasunchaq. Kari hermanoy, hermanay, kunan mancharisqachu kasanki, si Tata Dios newanchaq kankunawan kasyan enispa. Wapuchakunanchaq kallpachakunanchaq tiyan hermanos, kunantaq kay Isaías libropi newanchaq kay tawachunka ujniuq t'aqapi ichunka chihlayninpi ninka hinata ñawirisunchaq. Chayrayku kanqa ama manchachikuychu imaraykuchus noqaqa kanwanpuni kasyani ama sonqoykipi t'inaqakuychu imaraykuchus noqaqa Diosniyki kani noqa kallpachasqayki yanapallasqaykitaq justiciata ruwaq pañamakiywan sayachillasqaykipuni ahinata nisyawanchaq Tata Diosqa munasqa hermano hermana. Piskachun, tukunallaki piskachun, ama manchikuychu hermano, kallpachakuy sinchisayay. Ama manchikuychu hermano, kallpachakuy sinchisayay. Jesucristo hamuktenga, usawasun iglesianta, sinchihaylla chaypaq kasyan, chaypi wiñaypaq kawsasun. Sinchihaylla chaypaq kasyan, chaypi wiñaypaq kawsasun. Intipis yaykupongaña, ñakarina tukukonga, haqay cielopi Cristowan, waqay nanay tukukonga. Haqay cielopi Cristowan, waqay nanay tukukonga. Si hasta uyarita mulunki chayqa Tisitariwayku kay Facebook nesta, Instagram nesta y YouTube nesta kay programa Dios manta uyarikuna sutiwan. Uktawan kutimuna kama Tata Dios aminchawarsunchaq intirunchikta.